Эта мечеть в селе Кокташ была построена в 1895 году. После реставрации 5 раз в день с ее минарета раздается эзан, звучащий как напоминание о духовных корнях этого села. Но сегодня в стенах мечети царила особенная атмосфера. Сюда из разных уголков Крыма съехались те, чьи сердца навсегда принадлежат этой земле. Уроженцы Кокташа, пережившие трагедию депортации 1944 года, и их потомки собрались вместе, чтобы вспомнить прошлое, разделить радость настоящего и вдохновиться будущим. Кокташ көйінде бабам doğuldu. Babam babası rahmetli İbrahim Karpabam doğuldu. Karpabam babası Bilal Karpaba. Rahmetli şu Bilal Karpabam 7 kere acılıkka barıp kelgen. Menim Karpabam İbrahim Karpabam 1 kere barıp kelgenler. Көй aytkanda олардың ağızları kapalmaz edi. Bu köyge kelsen doğrusunu aytkanda öyle gurlanıysan netiysin bilmeyim, o laf yok. Bu köyde karpabalarım, bitalarım, babam doğuldu. Meryem pitam, babam, Bilal babam ayta ediler tek Koktaş üçün. Men onu her vakit aytaman. Mağa Kırım'a kelgende men belledim bir yer Koktaş. Karpabam evvelde bu camiye keliydi. Bu eski cami. Yakup Karpabam. Lakabı Dülber Yakup edi. O действительно Dülber eken. Yengillik. Как будто anam abiyerde yöre Karpabamны көrecekmen деп, надо yengillik bola. Жители села Кокташ занимались сельским хозяйством, выращивали табак. После депортации крымских татар село пришло в запустение. Но после возвращения народа на свою родину Кокташ снова ожил. Собравшиеся на Койдышлер-Курышево охотно и с любовью делятся воспоминаниями, рассказывают истории из детства. Фатиме Хартанам, біз бүгін сіздің doğma köyünüzde Koktash'ta bulunamız. Siz Koktaş köyünde doğdunuz, sağ olunuz. Son nasıl özünüzü hissetesiniz? Bu köyge kelgende? Bu köyge kelgende bek yengil, bek kuvanoçlu hissetemem. Yanı dünya kelgende. Bu köyde arı köyün bilmesem gerek. Sürgünlükten evvel Koktaş köyünde yaşayış nasıl idi? Yani yerli halk neyle uğraşaydı? Bunda tek Kırım Tatarlar yaşaydı mı? Bunda yok, Ruslar da var eken. Ona anam aytaydı, evet anam sözünü aytacak ben şimdi. Ruslar da var eken ama Ruslarda bir arı mabet yaşay ekenler. Babam tavucu bulup çalışa, tavuğunu karay. Abaylar fındıkçıya ekenler. O fındıkında bizim evimizde sklad var eken, onda getir ekenler. Şimdi babam tavuğuna nesi bolğan son onu evine geliyor. O da Simferopol'ga Akmeçit'e alıp ketip tapşırıp geleyken. Az var da yaşayan milletinin nesi yok. Uçaskası, kichkene agarotlar. Tavuğun içinde adelne uçasık berekenler. Bir Xurantağa. Bir Xurantağa. Fatime bita, yanınızda koydaşınız galiba. Selam aleyküm. Aleykümselam. Adınız? Suadi. Babam da mollalık etiydi. Yakup Molla. Bu benim babam idi. Biz 9 bala edik. Bu molla olup çalışkan babanız. Bu ağası. Aha. Bu babanız. Bu babam. Yakup babam. Bu pitam. Bu komşuları. Koktaş'ta yapılgan foto. Biz Koktaş'ta yapılgan. Çekiştik Allah deportasiya. Biz koyga tushdik. Gulistan degan o vaqt Mirza söyledi. 9 gün degende benim anam öldü. Вот. İki ağam frontdaydı. Son bizler hepsini детдомдaydık. Детдомда babam bulduk. Над густым лесом, подобно верхушке айсберга, возвышается гора Кокташ, от которой, судя по всему, и произошло название села. Her türlü nesi var. Kimler deyler, bu kok dep neni aytalar, taş. Olar netkende kok olgan deyler. Kimlerse dey, именно taş kok olup görünüyor eken. Güzel yakşı havası olganda o vakti. Встреча в Кокташе стала символом единения. Это была встреча людей, объединенных любовью к своей родине, желанием сохранить память о прошлом и передать ее своим детям и внукам.